Nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Nk'uko mumaze kubimenyera tubagezaho amakuru ya Miss Rwanda kuva iki gikorwa cyatangira kugeza n'uyu munsi. Nk'uko rero twabibagejejeho umunsi w'ejo twabagejejeho uko iki gikorwa mu matora gikomeje kugenda, uko aba bakobwa bakomeje kugenda barushanwa mu majwi kuko bakiri mu matora ya Miss Rwanda 2021 bashakisha 20 bazerekeza muri bootcamp i Nyamata. Babiri ba mbere bazaba barusha abandi amanota, ubwo ni ukuvuga babiri ba mbere bazaba bafite amanota menshi, bo bazahita babona itike yihuse cyane iberekeza muri bootcamp bidasubirwaho, kuko ayo ari amahirwe bashyiriweho ko babiri ba mbere bazarusha abandi amajwi bazahita babona iyo tike ku buryo bwihuse. Twihuse cyane reka turebe umukobwa wa mbere kuri uyu mugoroba. Ni umukobwa witwa Kabagema Laila. Umukobwa witwa Kabagema Laila kuri SMS afite amajwi 63,465, akagira online amajwi 17,906. Ahagarariye umujyi wa Kigali imyaka ni 19, nimero ye ni 11. Ari mu wa kabiri university aho yiga ibijyanye na medicine. Umukobwa wa kabiri ni Ishimwe Sonia. Ishimwe Sonia kuri SMS afite amajwi 57,378. Online akagira amajwi 12,422. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba imyaka ni 18, nimero ye ni 10. Yarangije segonderi aho yize ibijyanye na math, physique na geography MPC. Reka nongere mbibutse yuko amajwi yo kuri SMS niyo majwi aba afite umwanya munini mu majwi yose. Ni ukuvuga ngo aya majwi niyo aba asa nkaho afite agaciro cyane kuruta aya online, kuko ayo kuri SMS aba afite 70% by'amajwi yose uyu mukobwa aba yabonye, asigaye ya online akagira 30%. Iki ni igikorwa kizarangira tariki 6 z'ukwezi kwa gatatu tugiye kwinjiramo mu minsi mikeya, ari nabwo hazahita hamenyekana 20 bazerekeza muri bootcamp i Nyamata. Dukomeje n'umukobwa wa gatatu ni Musango Natali. Musango Natali ku munsi w'ejo yari ari ku mwanya wa kabiri, ariko ubu ngubu ari ku mwanya wa gatatu, aho kuri SMS afite 47,888. Ayo ni amajwi afite kuri SMS. Online akagira amajwi 19,030. Ahagarariye umujyi wa Kigali imyaka ni 22, nimero ye ni 19. Ari mu wa kabiri university akaba yiga business management and entrepreneurship. Umukobwa wa kane ni umukobwa witwa Mutesi Laila. Mutesi Laila kuri SMS afite amajwi 44,380. Online akagira amajwi 11,805. Akaba ahagarariye intara y'Amajyaruguru. Imyaka ni 22, nimero ye ni 27. Yize ibijyanye na travel and tourism management mu mwaka wa gatatu university. Umukobwa wa gatanu ni umukobwa witwa Mutesi Doreen. Mutesi Doreen akaba afite amajwi kuri SMS 26,988. Online akagira amajwi 10,738. Akaba ahagarariye intara y'Iburengerazuba imyaka ni 19, nimero ye ni 20. Yize segonderi ibijyanye na accounting. Umukobwa wa gatandatu ni Akaliza Amanda. Akaliza Amanda afite amajwi kuri SMS 28,859. Online akagira amajwi 4,368. Ahagarariye umujyi wa Kigali imyaka ni 24, nimero ye ni 1. Yize university aho yasoje ibijyanye na international relations. Umukobwa wa karindwi ni Uwase Kagame Sonia.
Uwase Kagame Sonia afite amajwi 25,295. Online akagira amajwi 5,749. Ahagarariye intara y'Uburengerazuba, imyaka ni 20, nimero ye ni 34. Ari mu wa mbere University, akaba yiga marketing. Umukobwa wa munani ni umukobwa witwa Ingabire Esther. Ingabire Esther kuri SMS afite amajwi 20,958. Online akagira amajwi 4,880. Intara ahagarariye ni Uburengerazuba, imyaka ni 19, nimero ye ni 6. Yasoje segonderi ibijyanye na History, Economics and Geography Hague. Umukobwa wa cyenda ni Ingabire Grace. Ingabire Grace kuri SMS afite amajwi 18,073. Online akagira amajwi 5,337. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka afite ni 25, nimero ye ni 7. Ni umunyeshuri wasoje University, aho yize ibijyanye na Dance with a Concentration in Globalization, Philosophy and Psychology. Umukobwa wa cumi ni umukobwa witwa Umwali Diana. Umwali Diana kuri SMS afite amajwi 16,152. Online akagira amajwi 8,607. Ahagarariye intara y'Uburengerazuba, imyaka ni 21, nimero ye ni 31. Ni umunyeshuri muri University, aho yiga mu mwaka wa 2 ibijyanye na Finance. Umukobwa ukurikira ni umukobwa witwa Akaliza Hope. Akaliza Hope afite amajwi kuri SMS 16,217. Online akagira amajwi 4,243. Akaba ahagarariye intara y'Uburasirazuba, imyaka ni 20, nimero ye ni 2. Ni umunyeshuri muri University mu mwaka wa 2, aho yiga ibijyanye na Procurement. Umukobwa ukurikira ni Mugabekazi Asma. Kuri SMS afite amajwi 14,612. Online akagira amajwi 6,736. Ahagarariye Iburasirazuba nawe, imyaka ni 21, nimero ye ni 17. Ari mu wa 3 University, aho yiga ibijyanye na Hospitality Management. Umukobwa ukurikira akaba Umutoni Witness. Umutoni Witness afite amajwi 10,650 kuri SMS. Online akagira amajwi 4,005. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 20, nimero ye ni 28. Yasoje segonderi ibijyanye na Customs and Tax Operations. Umukobwa ukurikira ni Uwimana Clementine. Clementine kuri SMS afite amajwi 7,211. Online akagira amajwi 11,108. Ahagarariye intara y'Amajyepfo, imyaka ni 21, nimero ye ni 37. Nawe yasoje segonderi ibijyanye na Accounting. Ukurikira ni Isaro Lolita Benita. Isaro Lolita Benita we afite amajwi 2,756 kuri SMS. Online akagira amajwi 2,531. Ahagarariye intara y'Amajyaruguru, imyaka ni 20, nimero ye ni 9. Ari mu wa mbere University, aho yiga ibijyanye na Applied Economics. Ukurikira ni Muziranenge Divine. Muziranenge Divine kuri SMS afite amajwi 8,317. Online akagira amajwi 5,280. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba, imyaka ni 19, nimero ye ni 21. Nawe yasoje segonderi ibijyanye na Physics, Chemistry and Mathematics. Undi mukobwa ukurikira ni Akeza Grace. Akeza Grace afite amajwi kuri SMS 8,583. Online akagira amajwi 4,160. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 20, nimero ye ni 3. Yasoje segonderi ibijyanye na History, Economics and Geography Hague. Ukurikira ni Mugabe Sheila. Mugabe Sheila kuri SMS afite amajwi 7,281. Online akagira amajwi 5,439.
ahagarariye intara y'Iburasirazuba imyaka ni 19, nimero ye ni 16. Yasoje segonderi biology, chemistry and geography BCG. Umukurikira ni Nkusi Linda. Nkusi Linda afite amajwi 735 kuri SMS. Online akagira amajwi 3800. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba imyaka ni 21, nimero ye ni 32. Yize segonderi ibijyanye na literature, economics and geography. Umukurikira akaba Ufitnema Berlin. Amajwi afite kuri SMS ni 6529. Online akagira amajwi 4013. Ahagarariye intara y'Amajyaruguru imyaka ni 21, nimero ye ni 24. Ari mu wa kabiri university aho yiga ibijyanye n'amategeko cyangwa se law. Umukobwa umukurikira ni Kayirebwa Marie Paul muri SMS afite amajwi 6290. Online akagira amajwi 4535. Ahagarariye umujyi wa Kigali imyaka ni 24, nimero ye ni 13. Yize segonderi ibijyanye na tourism and hospitality. Umukurikira ni Karera Chryssie afite amajwi kuri SMS 4691. Online akagira amajwi 7558. Ahagarariye umujyi wa Kigali nawe imyaka ni 23, nimero ye ni 12. Yasoje university, ari mu mwaka wa nyuma ya university, akaba yiga ibijyanye na environmental planning. Umukurikira akaba Mbanda Gadwin Esther kuri SMS afite amajwi 5407. Online akagira amajwi 5158. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba imyaka ni 18, nimero ye ni 15. Yasoje segonderi ibijyanye na history, economics and geography Hague. Umukurikira akaba Uwase Fiona kuri SMS afite amajwi 6153. Online akagira amajwi 2505. Ahagarariye umujyi wa Kigali imyaka ni 21, nimero ye ni 35. Ari mu wa gatatu university aho yiga ibijyanye na business marketing. Umukurikira akaba Umutoni Uwase Sandrine kuri SMS afite amajwi 5722. Online akagira amajwi 3056. Ahagarariye intara y'Iburengerazuba imyaka ni 21, nimero ye ni 29. Yasoje segonderi ibijyanye n'ubugeni cyangwa se art. Umukurikira akaba Teta Larissa Keza kuri SMS afite amajwi 4963. Online akagira amajwi 4608. Ahagarariye intara y'Amajyaruguru imyaka ni 21, nimero ye ni 23. Ari mu mbere university aho yiga ibijyanye na public administration and local governance. Umukurikira akaba Ingabire Honorine kuri SMS afite amajwi 5088. Online akagira amajwi 1563. Ahagarariye intara y'Amajyepfo imyaka ni 23, nimero ye ni 8. Ari mu mbere university ibijyanye na hotel restaurant management. Umukurikira akaba ari Uwera Aline afite amajwi 3008 kuri SMS. Online akagira amajwi 4019. Ahagarariye umujyi wa Kigali imyaka ni 22, nimero ye ni 36. Ari mu mbere university akaba yiga ibijyanye na hospitality and tourism management. Umukurikira ni Doreen Queen afite amajwi kuri SMS 3459. Online akagira amajwi 2171. Ahagarariye intara y'Iburasirazuba imyaka ni 18, nimero ye ni 4. Yize segonderi
ibijyanye na physique, chemistry and biology PCB. Umukurikira akaba umunyurwa Melissa. Umunyurwa Melissa afite amajwi kuri SMS 2590. Online akagira amajwi 2493. Ahagarara intara y'Uburengerazuba, imyaka ni 21, nimero ye ni 26. Yasoje segonderi ibijyanye na mathematics, chemistry and biology MCB. Umukurikira akaba Kayitare Isheja Morella. Kayitare Isheja Morella akaba afite amajwi 1277 kuri SMS, online 2786. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 19, nimero ye ni 14. Yasoje segonderi ibijyanye na MPC, mathematics, physics and computer. Umukurikira akaba umwali wa se Claudette. Kuri SMS afite amajwi 1263. Online akagira amajwi 2668. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 21, nimero ye ni 30. Ari mu mbere University aho yiga ibijyanye na marketing. Umukurikira akaba Gaju Evelyne. Gaju Evelyne kuri SMS afite amajwi 1283. Online akagira amajwi 2028. Ahagarariye umujyi wa Kigali nawe, imyaka ni 21, nimero ye ni 5. Ari mu wa gatatu University aho yiga ibijyanye na business management. Umukurikira akaba Uwase Aline. Uwase Aline kuri SMS amajwi ni 947. Online akagira amajwi 2467. Ahagarariye intara y'Amajyaruguru, imyaka ni 22, nimero ye ni 33. Afite A1 diploma. Yasoje icyiciro cya mbere cya university, akaba yarize ibijyanye na hospitality management. Umukurikira ni Teta Cynthia. Teta Cynthia afite amajwi 1078 kuri SMS, online 1655. Ahagarariye intara y'Uburengerazuba, imyaka ni 21, nimero ni 22. Ari mu mbere University ibijyanye na travel and tourism management. Umukurikira akaba Musana Hence Teta. Kuri SMS afite amajwi 1047. Online akagira 1515. Ahagarariye umujyi wa Kigali, imyaka ni 21, nimero ni 18. Yasoje segonderi ibijyanye na MCB, mathematics, biology and chemistry. Umukobwa wa nyuma tugiye gusorezaho ni uwitwa Umunyana Divine. Umunyana Divine akaba afite amajwi kuri SMS 845. Online akagira amajwi 734. Ahagarariye intara y'Uburengerazuba, imyaka ni 21, nimero ye ni 25. Ari mu wa kabiri University aho yiga ibijyanye na marketing. Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, inkuru yacu y'uyu mugoroba ni ya Miss Rwanda, na hangaha tuyicumbikiye. Gusa ku munsi w'ejo tuzabageza uko amajwi noneho azaba ahagaze kuri uwo munsi. Reka twizere ko wenda uwa mbere azakomeza kuba uwa mbere, cyangwa se uwo ushyigikiye ari we uzaba yazamutse ari mu bakobwa 20 ba mbere. Komeza kumutora kuri SMS na online kugira ngo umwongerere amahirwe nawe azajye muri bootcamp ku itariki ya 6 y'ukwezi gutaha. Mukomeze gukanda subscribe. Aya makuru ya Miss Rwanda ni buri munsi. Imana ibahe umugisha kandi ibarinde.